Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enemy dropping into the AO. Check your fire! Pendejo. Enemy dropping into the AO. Enough practice. Thank Time you, for the real thing. Claymore Sanchez. Enemy dropping into the AO. Ang maganda. Yun. Magandang spot. Buo, buong buo. Safe, safe. Buong buo. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Yeah, pili kayo bro. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Found the recon contract. Disregard. Ayan. Scavenger contract located. Okay. Laban, laban. May pitik. Laban. Laban lang. Gilas. Sige, gilas. Ay, may nauna. Meron? May nauna. Ito, to. Your primary objective is to kill them all. Ang ilo. Sustain fire here. Ay, patay mo doon. Ay, may isa pa, may isa pa, may isa pa. Ay, meron pa pala isa. Puta. Teka, teka bro. Na-down lang isa. Fight to earn redeployment. Laban. Laban. Laban lang. Fight's ready. Ayan. Get ready to fight. You're next. Nakaisa ako nun. Your teammates done in. Oh, what? Returning to base. Win here and you return to the front line. You lose your SM4. You're up, soldier. Now go Oo sort nga. the fucker out. Diba? Bakit close? You've got your Dito arms na tayo. sending you back to base. If your team has the cash, they can pay for your release. Dito na tayo. Uy. May gunshots ah. Kaya nga. Ayun. Oo, naglalag.
230 latency mo. Vendor if you need gear. Kita pa doon. Gago, pumipitik. Laban pa. Tempered. Tempered glass eh. 300 na lang. Oo nga, dalawa na. Hindi, baka mayroon naman kayo pera. Baka. Baka wala. Thank you. Kulang pa 200 talaga. Got some cash here. Pitin pa oh. Teka, baka mayroon pa rito. Walang pera ka. Di pa naman looted masyado. May pera ka na ito. Andun bro sa bay, may iniwan ako money. Ito makakapag ano tayo rito, load. Ano yung ano? Yan na May yung thread ka. Ano mo tala? Oo nga, no? Ay, nasa kanan ko. Naka-specialist pala ako. Yan bro, sa Specialist baba. ka? Specialist ka? Wala pa akong baril. Nakapulot ako. Wala akong baril. Ayun. Patay na yan, mga yan. Nasaan tol? Banda dyan bro eh. Teka lang, lalayo ako, tignan ko. Ayun, yellow na. Ayun, one threat na lang. Wala ta pera oh. Ay, pwede mo na pala bili sana. Jigs. Ay, kala ko nandito na si Jigs. Wala. Ay, may iniwan ako money ron ha, sabay. Oh, meron. Level 3 bro. Dapat Ay, level binili two, ko na level pala two. siya. Ay lang, May ay boy lang. station dito sa akin. Oh, dito na. Sa buy station. Nag-buy station. Tara, pwesto tayo, pwesto. I will make Level 3. Tama kita tol. Sa buy station siya kanina eh. Ito pare, UAV oh. Bring the UAV Ay, overhead. sa likod ko. Ay, palibutan pala tayo. Ito isa. Nice one. Ito sabay isa. Nice. Finish ako utang yun eh. Bili ka na dyan. Bili mo si Jigs. Ito sabay, pre, sabay. Wala, sa buy station yung kalaban. Oo nga. Mark on the grid. Sa bahay Got a lang. vendor if you need gear. Dalawa na lang yan. Sa window. Oo. Ano Nasa nasa sa likod. Sa likod na lang ako. Nasa bubong mo. Sa bubong ko. Punta ako sa baba ah. Sa pinanggalingan natin. Sige, tol. Baka sa bintana tol, tignan mo yung bintana mo. Para at least makabili ako Sa right isa. side. Yan dyan. May lusutan dyan eh. Ito. Right side. Hindi, isa pa. Right side pa. Heading in. Disregard my last. Yan. Ito. Eh. Yan mga bintana na yan sa taas. Thank you. Punta kami dyan. Ay, ano na lang. Matatapos na yung bangke niya. 900. Oo nga pala, ano. Hintayin ko na lang Ah, dito. dikit. Punta ka kay Jar, tol. Si Jigs. Umuhay. Tapos na yan, ano.
the cash. Tulungan ko lang si Gren Dito sa dun bubong sa mo, ano. paliwa. Sige, dito lang sa bro, sa bubong. Dito. Thank you. Heading in. Balik ako dyan. Sige lang, sige lang. Okay lang ako rito. Wala kang barot tala. Sige lang, dali. No problem. Nasa bubong ba? Oo. No visual. Got gas inbound. Safe zone Hugot nyo na yan, relocated. pare. Naka-open yung mga yan. Ayun, ayun. Sa Ina. taas, sa taas. Kapunta na silang lodo. Down yung nasa taas na bubong. Shit. Meron sa kanan mag... Yan ah. Oh, shit! Saan yung lodge? Diyan tol, diyan. I will watch you die another day. Ang inang yan. Pumunta si... Ay, isa pa. Nice one. Ayun, si Jigs mo na. Ayun. Nice. Ano pa? Isa pa, isa pa. Ay, gag! Yes! Meron pa pa. White na yung lumabas eh. May iba, may iba. May ibang team pumasok. Wala man lang footsteps. Ano? Ano, ulitin na natin. Isa pa, para last game. Tayo. Pwede. Sige, sige. Tara, para last game. Para maganda. Ulitin mo na, bro. Sino bang ano? Taga saan ka, Bren? Nagay siya, bro. Sa Pinas ka Sa ba? sa Pinas ako ngayon. Sa ibang bansa ba kayo lahat? Oo, tol. Sa Canada ako sila sa USA. Okay. Canada rin yung kalaro namin sa US. Sino siya? Hindi, si Hijacker, kilala mo rin ba? Oo, kapitbahay namin. Yun, tropa ko dito yun, sa Pinas. Oh, hindi nga. Tropa ko dito sa Pinas yun talaga. 20 minutes away. 20 minutes away sa amin. Gaya dyan. Tropa ko dito yun. One call away pala ang inuman dyan ah. Nangingisda ka eh. Oo. Nangingisda, di ba? Oo. Binenta yung PC niya eh. Kaya nga, magkakaanak na... Oo. Kakaanak ng araw. Hindi na nga ano eh. Nag-online. Pag Mahal nagkaanak, din ang buo niya ng PC niya. pag nagkaanak na yun eh, sigurado maglalaro ulit yun kasi mag-aalaga eh. Mabubuo yan. Tama, bubuo yun. Pag napatulog na yung bata, syempre maglalaro yan. Oo. Pero karamihan AFK na. Kasi pag tumayong bata eh. No? Get yourself the proper warm-up. We'll be deployed Pag umiyak. Oo, pag umiyak, alis ka agad. Si Bat. Enemy dropping into the AO. Oh, tutyang inang yan. Isang chicken dyan. Oo nga. Chicken. Chicken. Enemy dropping into the AO. Ano, burst pala tong baril na to. Warm-up's done. Time to kick this off.
Hey Google. Hey Google. Turn lampshade to 100%. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Avoid the gas. Get to the safe zone. Dito Tayo. tol. Okay, tara. Targets are up. Get to work. Maglalabas. Ayun na. Nice. Meron pa yan tol. Enemy UAV overhead. Hello, da. Ba? Storage Tayo. na kayo. Storage na kayo. Saan ba yung buy station? Laban yan. May mga nag-drop. Arcing armor. Hindi ko na maabutan yun. Papadrop ang pera. Sino ba ang ano? Jar pa yung Be pera. advised. There's an enemy team hunting you. Hunted ka, Jer. Uy, may nag-load din yata ron. Oh shit, orange. Sakto yan. Pera tol. Load out na tayo. Jigs. Copy, Sa akin copy, na, copy, dito na copy. sa akin. Down yung isa. Sige lang bro. Enemy UAV overhead. Jigs. Tol pa yung pera. Dito, Tol pa dito, ang pera dito. mo. Atala. Paano lang ah? Cover lang. Orange pa rin ha? Orange pa rin. Sige lang. Sa pera. Ayan ah. Loadout drop headed your way. Atras yan. Sa bala. Bala. Ay, nag-reload ka agad ang puta. Leo UAV. Lewe, sa akin. Para. Ito na! Leave them the fuck alone. Counter-everted na. Go to lethal grenade. Go get that over. Wow, nice one. Taban. Friendly UAV overhead. Recon na ako. UAV pala, UAV. Pero dito bro, isa. Saan? Dito sa nakaping na supply. Nag-i-step ata. Nag-i-step. Tara. Push natin. Tara. Isa lang yata. Isa lang lumabas. You've got gas moving in. Dito siya tala. Marking waypoint. Okay, I am driving. $24 meters. Enemy Saan, tol? UAV overhead. Bahay ata. Nasa bahay. Gagi. Hoy, ito ba? Dulo. Patay na pala eh. Ako natakot eh. Practice lang. Kala ko hindi pa patay eh.
Kahit ko itong bounty. Kala ko may kalaban pa eh. Bounty target has been marked. Kill them. Tara! Open! Para patayin natin. Ayun, pabot na. Ay, nasa train na. Sumakay, no? Hindi. Train Ay, may station. isa na yung motor. May motor. Eto pare, big natin. Patay ito. Nasa train. Nakapupunta to. Ay, Sira ulo po. Yan ang pinaka-pre-kill na sasakyan eh. tumata. Pakamatay. I-finish ko. Dapat mas bibilisan pa yung sasakyan na yun eh, yung motor na yun. Hirap na mag-drive yun. Over here. Need a ride? Delikado tayo dito sa train na. May recoil yan na ano eh. Mariko yun. Mark. Oo nga eh. Asa loob to bro. Oo nga eh. Tambay sa loob yan. Ano bang buy station dito? Eto, Wala. nasa loob din. Got a vendor if you need gear. Yun lang. Lang eh. Oo, napunta natin yan o. Iwasan natin. Ay, nag-load out oh. Launching an advanced UAV. We're Tara, exposed. tara. Advance pa bro. Advance pa. Advance UAV. Advance UAV. Wala nang harp pa. Eh, oo, Para nag-land. dito, Hindi, meron. dito. Wala na ba yung mga portal? Wala na, no? Wala na to. Ano? Wala na. Yung satellite wala na. Lapit na lang oh. Dito sa loob eh. May heartbeat ka bro? Meron. Hindi nga. Wala eh, hindi ko maano eh. Ayun. Nasa loob sila. Tata niya 32 meters. Sa loob oh. Baka sa Andito. itaas yan, sa itaas. Second floor. Hoy! Dito na ito. Second floor. Ito. Tingnan. Mapa. Oh shit! Patay isa. Ah. Ito na isa sa baba. Isa sa baba. Patay yung isa. Bounty target is down. Well done. Siya pala yung bounty. Uy, tangin lang yan. So there they are. Dito, magkasama. Have eyes on. Hostile spotted. Papunta siya sa akin. Ayun, ito. Pa-cover siya. Ito. Sige. Get me medicine. Sige bro, pwede mo i-heal. Malayo. Putang ina. Finish ako. Ah, shit. Mas lang. Welcome to the Gulag. Nasa isa. If you survive, you earn your freedom. Andun pa rin sa may train. Tara bro, out muna tayo bro. Sige. Dalawa na lang yan, tol. Wag na tayo mag-out. Labanan natin. Back up lang konti. Eh, taas oh. Fight's begun. Crack. Practice your aim. Uy, putang ina, meron sa baba. Effective way to get inside their heads. Ito, pushing sa akin body ko. Dito na. Ay Duro. puta! Doon din pala sa itaas oh. Oh, yun yung nakarak ko itaas. Fight's begun. Get ready to fight. You're next. Shit eh. Talaga din. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Nakaloadin na rin sila eh. Kaya nga. You're up, soldier. Ay, na, layo ko. Ay. You're heading back to base. If your team has the cash, they can pay for your release.
yun. Ay! Ay, ay. Miikot din ang gag. In safe zone. Squad present and correct. Ayan, ano mo, ka-level mo bro. Ay! Ayun. I got an aid station here. Kulang pa 1,000. Bili mo na ako isa. May pera parehas ako, kayo bro. may pera, diba? Sige. Ah, may pera. Bumili dun, ah. Spotted some cash. Kulang pa Thank sa you. 200. Sa mill base na tayo ah. Ano ngayon? Teleport tayo. Oy, babaril. Nilayo nga tayo sa ano eh. Eh, bumabaril bro ah. Pabaran. Ah, sniper. Sila. Coordinates marked. Kaya wala akong baril. May truck pa sa akin. ah. Ba? Ba? Bumaba siya. Bibili. Hindi yata. Matras. May kalaban. Ay, papunta sa buy station yung truck. Pushing ko na to, ah. Kala na kayo. Punta ka dito. Sniper ako. Loot ako dito. Panik. Second round. Pero dyan ka muna, dyan ka muna, dyan ka muna. Puntahan kita. May sniper ako. Bakit sila? Bounty target is down. Kaya natin buhayin siya na. Fender mark. Saan yun? Patayin ko na lang. Saan yun bro? Kasunod? Doon sa may station. May Ah, siya bumuhay pa ah. bumili, kinuha pa yung pera mo. Ano? Tangina. Bili niya si ano? Dalawa Bak, binili. ka. Sumusobra ka na. Hostile dropping into the area. Huwag mong ibili lahat yung pera. Ano pa siya?